Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng. Pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharollo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše mao rena e sala hlokofala ka 1995 ena a dula le rena ko steneng se ileng sa gage sa komteti ba tla ba motšea ka bolwetše a dula ga mmage komteti mmotwaneng ba mookela ko ga mmage go fitlhelela a hlokofala a ba boloka ke ena mmage gona komteti mmotwaneng so ba re tšea go kwa ka a re nyakela stene gausi le mteti mmotwaneng mo a dulang gona and then ra dula mo steneng seo stene seo ga sa begiwa ba bagolo ba sebega ba botša mmago rena gore re dula ka mo steneng seo and then ge ba sa botša mmago rena ga a robala wa re nyaka gare kry so dilo tša rena tša bophelo di hlakahlakane a re kry mebereko ga botse ra e kry-a ya fela maphelong a rena re no hlakahlakana ge ke le so ke motho mo disable ka mahlo and then ke latela ke mošiminyana gešo wa ntatelang le yena ga botse o fula majwae jwale ka phofolo ene o kgetha majwae o ka runya ka majwae a matala le mehlare e metala and then o phela ka go ba le dieng ka nakong o kra no mana nako nngwe o bolela a nnoše a khapa le matso o ka re motho a timellang ke tlhaloganyo and then dilo tša rena ka moka re le bana ba motho re 5 a rena mabereko dilo tša rena a di re lokele ene le mo baneng ge ra lebella ntwe e tšwela pele bana ba rena ba kry mebereko bana ba rena ba sokola and then e ba sokola ka mebereko ka mokgwa re kgone go kwiša gore go diragalang ka mo lapeng la gešo so ne re nyaka thušo mo pitšeng tše kgolo go Professor Moremi le Bokakapa ba re thuše goreng ana re ka thušega jwang gore le rena re boele sekeng re phele go swana le batho ba bangwe dintwa ka lapeng la gešo re le bana ba motho di fele re tlogele tlhwa re šupa-šupana ka menwana re le bana ba motho go be le khutšo go be le kgotso ka mo gare la mmago rena ka ge go swana le nako re gola ne go na le khutšo re le bana ba motho and se sengwe gape nnete re no kry-a thušo ya gore mmago rena ga ke gopolo re hlapišiwa dilo tša gore ra hlapišiwa re diriwa eng ka gare ga lapa la gešo so re bona o ka re le tšona tšeo di a etega ka gore re sepela le sefifi e re sepela ba no re sepela le sefifi a re tsebe gore ke sefifi sa eng ke nto re tlileng go mo Professor Moremi le Bokakapa gore ba re thuše mo radiong ya motse